Esihlokweni sanamhlanje sizobheka nansi impi eke yabakhona phakathi kwesizwe samaNdiya nabantu abamnyama besizwe samaZulu. Lempi ibe khona ngonyaka ka1949. We are House of Radical Intellectuals, mhlambe kulabo abaqalayo ukusijoyina. Inhloso yethu uyazi ukukuvezela ubuhlathi esiyibo sabantu abamnyama ukuthi uyabona izizwe ngoba zikhona ngokuhlukana kwazo, zonke lezi zizwe ifike ingeyilutho la phakathi kwethu, kepha ekugcineni ifike igibele phezu kwethu, thina sigcine sodamede noma siyidodwe zaso. Kuliqiniso ongeke ulubalekele ukuthi mawuthatha isizwe samaNdiya usiqhathanisa nesabantu abamnyama, esamaNdiya siphila impilo engcono kakhulu mawuqhathanisa nesomuntu omnyama. And mawufica abantu abamnyama, angikhathali ba amaZulu, mhlambe ba noma luphi uhlobo labantu abamnyama, kodwa sebeyisebenzi zamaNdiya. Mawuthi uyabheka sekunezinye izizwe futhi ezifikile la ezifana noPakistan, oBangladesh, oTopiya, oSomalia njalo njalo namaChina. Mawuthi uyabheka nabo bafike, mhlambe sizowabeka eceleni namaChina ngoba ayisizwe sipowerful, kodwa mawuzobheka nje kakhulukazi lamazwe afana noTopiya, Ethiopia, Somalia, Bangladesh njalo njalo, labantu sebefike bangena basidominator and sebekuyibona futhi abaqashe thina, okukhombisa khona sabantu abamnyama engane zakuthi samahlathi. Sifuna ukunikhombisa ubuhlathi benu. Sizobheka nje impi yamaNdiya ebekukhona phakathi kwamaNdiya nabantu abamnyama ngo1949, bese sikukhombisa nje ubuhlathi bethu sabantu abamnyama. Njengoba sisho sithi we are House of Radical Intellectuals, mawuthanda uyasijoyina. Umuntu omnyama lo, umuntu omnyama wathi mena kwi-freedom wala, ingakho nje ihlathi kanje ebhayiza exhashazwa ezinye izizwe. Into enza ukuthi sibe la, bathi mabefika belungu basenza igqila, angithi yabo. Sithema sinike freedom, oMandela besinike freedom, abelungu benza sure ukuthi mase kufe noma sekubulawe igayigayi ezazikhona njengo Steve Biko no Chris Hani, bese sishiwela ama leader abayikhona emva noma lawa sinika inkululeko ukuthi umuntu omnyama akakhululeke kodwa akayibambe la. So that is why we are House of Radical Intellectuals. Sizokhipha ubuhlathi engqondweni nomuntu omnyama. Nazo-ke uthuthuvo lasuka ngolwesihlanu. Ngolwesihlanu mhla ka14 January 1949, inqwabe yabantu abamnyama yahlasela amaNdiya endaweni ayesebenzela khona, behlome ngezikhali enhlobonhlobo. Kwakuhlaselwa izakhiwo kanye nawo amaNdiya qobo. Babesidapela kukhona konke okwakuthengiswa ngamaNdiya. Kubikwa ukuthi amaphoyisa ayekhona kanye nezishoshovu zabamhlophe agcina nawo ngokujoyina abantu bezidapela kukhona konke okwakuthengiswa amaNdiya. Konke lokhu kwagcina sekukapakela ezindaweni eziningi ezakhele iTheku, lapho khona abesilisa abesizwe samaNdiya babebulawa khona, kushiswa imizi yabo, bedlwengulwa, abantu beyidapela kuyona yonke into ababethanda ukuzidapela kuyona. Ake sibuyekeze lokho kubhalwe la. La kuthiwa ngomhla ka14 January 1949, thina abantu abamnyama sahlasela la kwakuhlala khona amaNdiya, yabona, la siphethe ikhali ezinhlobonhlobo. Nansi into eyenzeka mawuthi uyafunda emlandweni, amaNdiya asukelanga ngalutho, ithina esasuka sakuwona sayolwa nawo. Exactly lento eyenzeke cishe bekuJuly, sengilibele umuphi unyaka, mhlambe 2022 lapho kuke ngesikhathi boshwa babomsholozi la sisuke khona sayohlasela izitolo zamaNdiya. Exactly into efanayo, ibuyisibili lento.
and mawuthi uyayibheka iyasihlaza lento sabantu abamnyama kuhle engane zakwethu sikhuzane singayi enjoy freedom sidudane sigqokise ezinye izinto kodwa iyihlazo lento ukuthi uzofika uhlala ukhamise uneka amasende noma uneke lokho kunekile uthi mawuxakwe indlala bese uthwala ikhanda uyolwisana nomuntu ongakusukelanga ngalolu iyasihlaza lento yengane zakwethu mawuthi uyaqhubeka la kuthiwa kwakuhlasela izakhiwo kanye namandiya qobo exactly lento esiyibonile futhi yenzeka ngawo uJuly cishe 2022 kuhlaselwa amandiya engenze lutho kushiswa nezindawo zawo bese siyitapela kukhona konke okuthengiswa amandiya. Okay, kwakuyisikhathi sobandlululo ngo1949 ngoba phela izwe kuthiwa likhuleka ngo1994. Kodwa mawuthi uyathola amaphoyisa ekhona ngaleso sikhathi ngathi asayida nathi kulododa esasiwenze ezitolo zamandiya. Yeah. Mawuthi uyayibuka lento bonke abantu abenza lo doti abantu abasuke bexakwe indlala angithi uyabona abantu abenza lo doti lo yabo kodwa asenze kanje uyabona la kuthiwa iphephandaba labantu lalikhona ngaleso sikhathi kube ukuthi labika ngendlela eyayeseka abantu abamnyama lalivikela uthuthuvo lwalibhekiswe kwabesizwe samandiya libika nokuthi kuze kusuke lolu thuthuvo kungenxa yawo amandiya. Leli phephandaba labika ukuthi abantu bacasulwa isenzo samandiya sokuba nonya nokuvula othela wayeka bamabhizinisi bebiza amanani aphansi futhi bengayingeni inhlobo yokusapotana nabantu abamnyama nokwakuyisimo esasingalawuleki ngoba abesizwe samandiya babe nobumbano ebhizinisini kanti abamnyama bazi ukuthi umuntu ungumuntu ngabantu. Nakho ke la sifuna ukukuvezela khona ukuthi umuntu omnyama uyihlathi kanjani ave siyihlathi sabantu abamnyama. That is why sivulele channel House of Radical Intellectuals sizonivula imiqondo abantu abamnyama ngoba nikhululekile kodwa namahlathi kufuna sinitshele iqiniso. Mawuthi uyafunda la kuthiwa lolu thuthuva kungenxa yawo amandiya. Ngifuna uzwe nje lomsangano owayenzeka. Iphephandaba lalibika ngaleso sikhathi lithi abantu abamnyama bacasulwa isenzo sawo amandiya sokuba nonya ngokuvula othela wayeka bamabhizinisi bebiza amanani aphansi. Lento yenzeka ngo1949 mawuthi uyabheka yabona lento abantu abamnyama ngisho nganga subscribe kule channel nijahela umsangano we-entertainment uyabona lento yenzeka ngo1949 exactly yaphindi yenzeka njengamanje noma kule minyaka esiphila kuyona. Nina nifike nihlale nize nje ninikwe inkululeko bese kuthi uhulumeni uthi uzonenzela yonke into angithi yabo khona nizoba ignorant and stupid. Ninikwe inkululeko nidako utshwala nidanse nidla ukudla nizalane ninganaki nithi mase nixakekile bese nihlukumeza abanye abantu uyabo bakhala ngokuthi bacasulwa ngesenzo samandiya sokuba nonya ngokuvula othela wayeka bamabhizinisi bebiza amanani aphansi futhi bengayingeni inhlobo yokusupportana nabantu abamnyama nokwakuyisimo esasingalawuleki ngoba abesizwe samandiya babe nobumbano ebhizinisini. Mana ngifuna ukufokusa kulokhu ukuthi futhi bengayingeni inhlobo yokusupportana nabantu abamnyama ilani fanele niba khona stupid abantu abamnyama ilanje nifanele niba khona stupid kusuka abantu ngoba sisho ukuthi amandiya namandiya phela ayifikele la njengoba nibona kufika amaPakistan kufika amaBangladesh mabefika la mawuthi uyabheka endaweni zenu kugcwele amatopiya kugcwele amaSomalia kugcwele amaChina kugcwele amaBangladesh avula inxanxathela ezitolo nezipaza awayingeni yokusupporta nina kodwa nina le mali encane ninayo eninikwa uhulumeni lamaqole enwaholayo nama child support grant yonke lema grant enolanda kosasa niphinde nithathe leyo mali noyifuqa ngayo ama foreigner
angithi angizothi ngithini wona kanye lama foreigner asethe chithisaka asevule inhlobonhlobo zamabhizinisi bebiza amanani aphansi bengayingena inhlobo yokusupporta nina nabantu abamnyama akukho mali abanika yona kodwa nina nithatha imali yenu niyinika bezizwe lento isibuya angazi singake ngoba ibuya kulakithi abantu abamnyama into esishayayo asiyifundi history yingakho sinicela ukuthi anoke nikulalele sikushoyo ngoba manje kuyafana ngoba ngisho singabhala incwadi ngeke nifunde okwakho ukusivulela ulalele sikutshela ukuthi hayibo vukani emaqandeni abantu abamnyama iyekeni lento enenzayo asikhi sizwe kune video esike sayikhipha la ethi musani ukuvuma ukuhlula ama foreigner ezweni leni abantu abamnyama ikhona musana ukuvuma ukuhlula ama foreign sichaze sayinaba ngalento lena ukuthi into esicikayo ngani abantu abamnyama ni ignorant and stupid namahlathi kusuka abantu bezovula inxanxathela ezitolo endaweni yenu bengayingeni yokusupporta nina niba support angithi angizothi ngithini kodwa akekho umuntu okuphoqayo ukuthi uthenge kulabantu mina ngazi yini umuntu omnyama besitupid ngalendlela angazi nanokuthi engenziwe njani ngoba manje into ekhona noma ungamtshela umuntu omnyama udlala ngesikhathi masithandaza ngifuna uqamba manga ngoba kuyenzeka sithandaze la sesithandaza ukuthi uNkulunkulu engathi ngawukhumbula umqondo womuntu omnyama ngoba cishe inkinga eninabantu abamnyama isidinga umthandazo ngoba ngisho nifundile uyazi baningi abantu abamnyama bafundile okwenze nje ubuka amaphoyisa nje ungene ekhungweni kahulumeni mhlambe koSASSA iko-Home Affairs kuma social worker uyazi ukuthi uhulumeni okhona njengamanje ugcwele abantu abamnyama ubaye kosopolitiki ngisho mina kuma government departments and bahola laba bantu ukutshela mina kodwa befundile benjalo indlela abastupid ngayo abakwazi ngisho ukuvula ispaza shop kwayibona bathenga kuma Somalia bethenga kuma Ethiopia bethenga kuma Bangladesh bethenga kuma China khona kungcolile kunuka kunjalo khona bebulala izingane zethu ngalokudla umuntu omnyama ngisho ngafunda begraduate asebenza noma uyiphi department ongayicabanga ustupid ngalendlela uthi akakwazi ukuvula into eyispaza shop indlela nisitupid ngayo. And the worst part in business afunda mawuthi uyangena ama university ni business mhlawumbe umuntu mane diploma wenza iBTech mane degree wenza honors wenza masters but indlela eni stupid ngani ukwazi ukuvula ispaza shop anikwazi ukuvula a small business but you have a gut to blame ukuthi uhulumeni uniholela imali encane nihlaza abantu abanamahlathi sifuna ukunitshela straight namahlathi uyabo manifuna ukwazi ukuthi nizophuma kanjani kulobo buhlathi lobo subscribe la nibuka ama videos esowakhiphile la thina le yonke lento esiyikhulumela la siyikhulumela ukuthi sibe popular mhlambe sibe nama subscribers amaningi ama views uze sithola imali inhloso yethu ukucacisa la engqondweni zenu ngoba ni fucked up bantu abamnyama ngifuna ukudlala ngani kucacisiwe le lento enze ngo1949 kuthiwa babengayingeni inhlobo yokusupport abantu abamnyama yabona nokwesimo esasingalawuleki angithi yabo lonto le ngoba nina manini ke amandiya ngesikhathi ngo1949 ngiyabona ke laba ngo1949 ke mhlambe kwakuliwa nalento zo apartheid abelungu bebangesicefa ngalento ababayenza kubantu abamnyama right kwakubheda vele nje kwakuyibhedela ngoba safika ngo1976 June 16 sagxotshwa amabhunu singenze lutho uyabo kodwa sifundile manje uyabo noMandela washo athi imfundo isikhali esihle sokukhanyisa engqondweni nomuntu aphila impilo engcono nihamba ngeemoto eziphambili kodwa nihlama zamaSomalia nihlama zamaChina nihlama zamaBangladesh nihlama zamaPakistan nihlama zazo zonke izizwe ezicelwezeni lethu nihlama nje khona nifundile ninjalo angithi yabo andiyasicasula lento ingakho sithi asifuna ukuphinda into esike sayisho kulokhu kodwa besifuna ukunivezela nje ubuhlathi niyibo angithi yabona mawuthi uyaqhubeka cishe slide esilame sokugcina lesi kuthiwa ngakwelinye icala amandiya noma ngakwelinye iside amandiya wona angithi thina la emakhanda ethu
ugcwele le nonsense ukuthi umuntu ngabantu. Nasemasontweni la afika nabelungu lawo nikhonza khona amaJuda ningawazi nama Arabs kulento amaSulumane banifundisa ukuthi oba nesihe uJehova uthi oba nesihe kodwa ngapha abantu abanamsebenzi nani nisebenza emakhishini bayadla bajikujele lapha ngoba bazi khona imgodweni nezogeza izitshe ingane zabo mayibhoshile ikakwazi ziphipho yini amakaka kodwa ngeke ufice ingane eNdiya noma eBangladesh noma zonke lezi zizwe niphila nazo ku-Rainbow Nation zisebenza la kini ziphipha amakaka ishanile emagcekeni zenza wonke lo dodo enwenza emzini yabelungu namaNdiya na zonke lezi zizwe ezinigqilazile uyabo. Nina nazi ukuthi umuntu ngabantu woba nesihe wonke lo msangano lo amaNdiya wona ngaleso sikhathi sango 1949 ayazi ukuthi charity begins at home and last at home, or charity may begin elsewhere but it must last at home with our own kinds. Amandiya yazi ukuthi izinto ezinhle kufuna iqala ekhaya noma izinto ezinhle zingaqala kwenye indawo kodwa zithi mayiqala kwenye indawo bese zize ekhaya mase zisekhaya kufuna zihlale ekhaya zicirculate amongst ourselves. Angithi ayizonto engisho so kuphuku amandiya kubona kuphuku ukuthi engathatha imali ayinika abantu abamnyama ngoba ukuze uphile emhlabeni udinga imali so mawuvula ibhizinisi ufuna uvula ibhizinisi vele lezi zihlama zabantu abamnyama izolebela ukudaka utshwala nokudansa mase ilambile izozala emandiyeni izothenga ngithi yabona ngesikhathi ninika amandiya imali aba rich kunani nina ngesikhathi imali iphuma ngakini nibaphuwa so amandiya la emakhandawo noma lezi ezinye inhlanga niphila nazo azikho stupid njengani imali iseculator ngakubona from then till today iyona into ehlezi nifundisa ukuthi niphuwa njalo ngoba niphuwa ukuthi ni stupid namahlathi and nidinga umuntu ozonitshela iqiniso ukuthi shiyana ubuhlathi benihlezi nidakiwe kwalo butshwala lebe niphuza nazo libukhandwapi busuka leko England busuka ko Scotland busuka ko German kuzobulawa nina iziphuku ndini nina bukho kodwa utshwala nibugaya la buye ko Scotland buye ko Russia buye ko German busuka le buzobulela nina zilima nani ilima nibuthenge niphuze nize nipromote niphuze phambi kweingane zenu ukuze nezingane zenu ikhule ziyidakwa khona izoba ihlama njengani sisinanyanyisa kodwa yabo yabona ke imbangela yabantu ngokuhlasela amandiya kwaba ukuthi ayesezibone engcono kakhulu kunabantu abamnyama futhi iningi labantu abamnyama laseliqashwe yiwona kubikwa nokuthi ayesezikhukhumeze kakhulu kunabantu abamnyama vele umuntu enemali wenze njalo abantu abamnyama ngokuhlasela amandiya abazuzanga lutho ngoba kuthiwa ukuwa kwenye indlu ukuvuka kwenye futhi uma sihlola kulesikhathi samanje iningi labantu abamnyama liqashwe amandiya nansi into ekhona la into yacasula abantu bakithi abamnyama baciko ukuthi iningi lamandiya ayeseqashwe abantu abamnyama uyabona ke aseyikhukhuma webafethu yabona umuntu onemali uyabhampa umuntu mase nemali uyakhukhuma okwenze nje yazi ngihlezi ngitshele izihlama zakithi mina ngithi uyabona into enokukhuleka kanje nisazoqhubeka nibe yihlama zezinye izizwe noma ake sithi nibe yidwedwe zezinye izizwe nibe okhamisa ngithele bezinye izizwe uyabona lento sihlezi sisho bafethu ukuthi isiZulu sithi ikhohlisana ehlomile lezizwe esiphila nazo ayinamsebenzi nathi lento ngihlezi ngisho ingane zakwethu and angazi noma niyoke nizweni la emakhandeni noma nifuna impama ngazi ngoba futhi mina uba umuntu omnyama kuyi challenge kodwa shema ngifuna iqamba manga big challenge ngikusho kahle lokho ngoba nguye ingakho sithi asikhulume nesiZulu nani mhlambe nizozo makukhulunywa isiZulu nani kuyi challenge uba umuntu omnyama ingane zakwethu angifuna iqamba manga hayi ncane amandiya kuthiwa eseyikhukhumezile esidele uyazi wayekhukhumeza amandiya angilezi izilimi ezinina nibanika imali mina ngoba ngikutshela ukuthi yabona abantu bako Bangladesh bako Ethiopia bako Somalia uyadla abantu kube nihlakaniphe kahle abantu abamnyama ngabe labantu nibancisha imali ningabathengile uyabona bese ngoba niyilima nizobuza ukuthi bese sithengaphi ngoba abashibhilelani ke iphuphu ndini
bese ngithenga eShoprite ku-cheap eShoprite angithi niyazwa bese ngithenga eBoxer ku-cheap eBoxer yonke igrocery yakho uyenze kulezi zitolo engiyibala oBoxer oShoprite mhlawumbe oCheckers mawuthenga uthenga Spar kuzona zonke lezi zitolo ezinkulu bese la kugcwele khona labantu bokufika ngithi nangizothi ngithini ningabathengeli ungathengi ngisho isinko noma athi usishibhise kanjani ungathengi ilutho umncisha imali ngithi ngizwa ngithini uzophuma kulese sitolo nina bese kungena nina ni operate kulezo zitolo kube yinini enithatha imali labantu mabefuna ukuphila angithi nithani bafuni ama foreign ezweni lethu hlifihlifi yonke lento ensetsenisho umuntu mawungamfuni ukutsheleke mina sithuthandini umncisha imali awumniki imali angithi ngizothi ngithini ungathengi kuye mncisha imali lalela ngoba senzothi inzondo akuyona inzondo senzela ukuthi kungena abantu bokufika ngoba not abantu bokufika baphuma abantu bokufika kungena abantu bala eSouth Africa kube yibona abarana amabhizinisi abo angithi ngizothi ngithini barana amabhizinisi abo bephume laba mangabe befuna ukuphila beze la kithi sizobanika umsebenzi ukhona umsebenzi basicentele emagcekeni ethu bahlakule emasimini basiwashele iwashing basigezele imoto basilusele inkomo yabona babambe nezimbuzi bayikhipha amakhizani bavula insele baqina insele zamama sibaphakela ukuthi iyona impilo engabe iphilwa umuntu oyiforeigner la ezweni lethu hayi lamasimbo ukubafumba ngemali ngoba nenza bese nithi abantu bokufika bedla amathuba omsebenzi yazi bayi bedla amathuba omsebenzi ukuthi ni stupid nitshele mina thina la House of Radical Intellectuals sifundisa ngehistory noma sazi ukuthi ihistory yanibhora nifuna abantu abadatsayo angithi yabona kasongo wewe nibuke ingulube ehujwa amabhubesi lapha nibuke lo msangano lo into engabe niyayilalela niyilaleli ingakho niyihlama niyidwedwe zezinye izizwe mawukuthanda sikhuluma namahlathi vele ngakho sifaka namahlathi futhi indlela okukhuluma nani akumele silo sincenga sikhuluma kahle angazi futhi mina iyangicika lento ukuthi singalo sincenga nina abantu abamnyama niyahlupheka nje and yabona njengamanje basidelela yabona hey badelela abantu ngeke ngizwe nje lezi ihlama lezi ezothi kuthiwa inkulumo ekhulumayo inenhleso yokucwasa abantu bokufika wemame go on the street yazi yabona maningena la ku YouTube ukhona uhlelo la okuthiwa yini sizokuthola inqwabi inhlelo ezikhona la nekhuluma bakhona nje abanye abambe bevisita abantu bokufika badelela laba bantu ayi kancane into enza ukuthi badelele banemali endazi imali bayithatha kunina iphuphu ndini niyilima nigcwale emasontweni nidlale ezihlame kuthiwa pastor laphana zithi izonithandazela kulunga impilo yekuseke ukuthi utshele mina siphuphu ndini akho impilo yakhe ezolunga impilo yakho uthi ukuzilunge ufuna ukwenza into ezokufakela imali uyazi uzenza kanjani into ezokufakela imali nizothi manihlangene nenza iplan ukuthi nincisha abantu bokufika imali baphume kulezi zitolo lezi abagweve kuzo zenu bese kungena nina yonke le mali siyinike nina labantu benze lo msebenzi ade ngitshela wona bosigadela lapha besicedela amagceke benze yonke le ma domestic work kube yibona bayigxila zethu hayi nina nebeyigxila izwe leni leli musani bayiphuphu kanje mawukuthanda sikukhuluma uyasubscribe uyalike uyakhomenta futhi mawungakuthandi uyeke ushiye kanjalo hambe odaka utshwala uhambe uyodansa uzala ingane ezoba isigqila ikhwele lama foreigner agcolela ibebe igqilaze futhi la emakhandeni vela akusebenzi lutho siyabonga abafethu ngalowo mazwi inkosi inibusise uNkulunkulu uyabathanda abagcinisa abatha uzuligcineke nawe kanyana bendlu yakho bonke siyabonga.